A very good evening. Northeast window hi dialogue singing tabiru punamakpo ahan bamakta dadong gi host HEEYAI LEIMA tongbrana punamakpo taram nokchari Northeast window na thamjaba khana nenena bidamta pukachari ba ngasigi topic delimitation deadline versus demand for NRC haiba topic asini hui haukiba March ki tang taraga tareta Supreme Court na thokpa order gi matongina yamna sangna pending da lotion bagamra leiraba sugumba hui delimitation gi process asi tha hong manungda Lishalu Haida Tongan Man Northeast Key State, Kugi Arunachal Pradesh, Nagaland, Amasung Manipur, Kugi Masigi Order Sitoki. Adubapu, Kugi National Register of Citizen Asi 1951, the Gi, Kugi Yumkok Census Asi Tiba Horaga, Hariba NRC Same Kibani. Adubu Manipuna 1949, the India Gi Fibanung, the Chan Krabamatu, Manipur Sisu, India Gi Saruk Ama Oina. ID Kugi NRC Chatnagadabani Habagi Tongan by Kugi Kolau Lau, Duna, Sipa, Kui, Masigi Demand, Sigi Tongan, the Konsang Junction Lady. Masigi Cherakasida, Hariba Supreme Court ki orders in a Hariba NRC, Asigi, Ekugi, Chatnabagi, Hazi Ayabasu, Pidring Cherakasida, delimitation, Asi Ta, Hum Tazalak Persina, Ekui Kari. Karamba Laiba Ogadino, Karamba, the Chatkadino, Habasima, Documatic Chamanari, delimitations in a high river, a Kugi Lok Sabamadi, Vidan Savagi, Kugitongan Constitution that Lepiba Mirip Singsida, population wise, have the minimum, maximum population gi Matu ina, high river Magi, a constituency do Piction Batch auction ba Habasi, Kugi NRC, Channel Matung, the Lepkadavani, Habagi. Kanosi demand si koi adum sanction dura lagli adubu Supreme Court na tha hongi manung da haiba tongan ba koi kanosi process solution ga dabane hairi adu ngasi pukachari ba topic asi bu saru ya bidabagi tamukta koi Northeast window gi state studio da tongan ba panelist ahum lengshin bidro leire ahan bamakta da panelist ahum sakaminga kona na takchabagi tanja da untang nyang pum da thamjage ahan ba koi oja Professor Rk Narendra renowned demographer oja Narendra bu koi studio taram nokchari thagachari oja ani subada koi oja Hemanta Ningomba koi senior journalist oja Hemanta Ningomba busu studio da taram nokchari thagachari oja ahum subada koi oja Meibon Phaomei president ZUCM koi goja Meibon busu studio taram nokchari yam nuaije asigi koi gi matam gi be issue da based tawduna pukachaba koi Northeast window gi dialogue asida isha gi achinba matam khara khajiktan kaithokpiduna oja homna isha gi oiba warol kayama thambigani haiduna lengthokpirapagi damakta Northeast window gi maikai dagi hanna thagat phongdokchari ngasigi pukachari ba topic delimitation deadline versus demand for NRC haiba topic asiga mari lena ba han ba wahang se oja Narendra da lakchage oja Narendra akhigi KNC 2011 dagi khoi census decadal growth se ngasi po khoi haidi COVID amuk tausan COVID ki matung da hojik sigi conflict as mok leidana high population high ngasi delimitation amadi NRC hai sidi it based on population the base tau badugumba kaino makhaknina oja 2021 dagi hojik phauba khogi masingji thidana yongkok masingji thidana leibanina oja masida Supreme Court na thoglaiba order se oja si kamaini yeng be oja gim oba mot khara khajik tang phongdok bi khuna delimitation ke mari rena na khogi hakatba aina kaza daragadi any delimitation ama tawba si delimitation act amagi makhada tawre ini aduna hoji phawda India da delimitation si mai rak tawre yan hanbo na 1952 da delimitation and first limitation tawre under the Delimitation Act 1952 the second subasi 1963 da tawre under the Delimitation Act 1962 then third one is in 1973 tawre under the Delimitation Act 1970 tawre the fourth one is na koi marak se da 1981 and 91 two decades gap leraganda 2000s to the Taurini under the Delimitation Act 2002. At the physics Supreme Court na Taum gi matungda Northeastern gi Lemo River State Mari Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, Nagaland si delimitation gi process to Toshalu and Hari ini. Adu Assam di 2023 the moi delimitation gi process loi. Adu Hari ba 2000
2 gi Delimitation Act 2002 sida hairidi di koigi delimitation tawrisi based on the census 2001 gi census data da based tawraga tawbusine ba saigi 2002 gi delimitation hairisi to hairisi aduna aikoina hujik process ama tawraga tawbana traga tawdaba aduna Supreme Court ki apex court ta hujik finalize tawdri atu process tawri adu tawba taragadi koi 2001 gi census gi data asida based tawraga taw hairine 2001 gi 2000 akoina tawning ena 2011 natraga ngairaga tawba yabana temramdi 2002 gi delimitation da tawena hairine okay adu nem laise adu hujik akoina whether koigi delimitation ki process da 2002 da All India ki tawram dung da koigi Northeastern ki state mari si defer to dana koigi kanu si tawgi deba tawgi deba maram si Assam ki sina maru na moi foreigner issue gi angko phangna influx folk na mayam sangsil le aduna moi sing si hana NRC tawraga screen out tawdragadi koi mistake da delimitation tawda kai be lei habiki yam kan ba movement ama Assam agitation gi lakpa duma leire aduga manipur gi sina manipur da su influx thokbagi aduga same problem ni loina na yamna technical over port amana 2001 gi census sidaida koigi district ahungi particular district ahungi subdivision mapan je subdivision mapan gi kano si magi population si exaggerate to ba koi oipham thokpa level yamna hen ba haidare ne dikanden growers adu matik wang ba aduna maram oidana masi justify oidi haibagi complain ama leiba adugum mayam sina maram oiraga koigi 2002 the All India ki to busida Northeastern ki state mari ji yahudabagi marim amaneba adubu government na panbadadi due to security ki measures ki maram tang thachagi hawjiki dikandal growth yamna have the access ogiba subdivision singdo oja karam ba amadu ayam ta hajagi adumai to jana hawjiki kanwase koigi security reason na maram oidani thokibne adu ibeben hangbi matuna koigi 2001 gi census ta 2001 gi census ta koi district ahum gi singi district ahum maruina Sanapati Sandel and Okrul high division the subdivision mapan neba yam kan dari se Sanapati de lari se Maumaram subdivision am lere Paumata Purul and the Saitu Gambazong hariba mari am lere Sanapati da Sandel da Sakpi Karong lere More Masi Sandel headquarters le Okulda Kasong Kule hariba subdivision mapan jineba masi kamaina gano to gebo agoi gi census gi final report si phongring da provisional figure am phong provision publication am to web provisional publication si da agoi gi masi da base or ko hotpa matam da Mau Maram gi magi dikandel growth at haitari sahi taraj de henkalakpa magi rate si 143.12 ne am sati ne masi oithokpa yadaba dugma potam ne ekoi gi 2001 da ekoi prithvi gi world gi dikandel growth rate overall pa 10 point something de ne aduga India gi 21 India gi 17 point something de ne aduga Manipur gi syamna growth hele ba yoksalaga su 21 point something the name adana si 143.12 ni Mau Maram da adagi Paumata da 122.63 lere adagi Purul da 168.78 lere adagi Saitu Gambazong da 53.95 lere adagi Muksakpi Karong da mo lady si 117.76 lere More da 61.87 lere adagi di Masi da 58.06 lere ade Sandel headquarter da 40.89 lere adagi Okul gi Kasong Kulen da 64.42 lere adana Masi gi unaccepted or growth ama lag pa isli huge and cry ta adana Masi problems it lag pa dagi registered journal of census pau yong na dana Masi gi porsi la ineba Masi porsi la tringai da Masi delimitation kan na torot kaniana torot pa stay da akoina high court Guwahati high court ta akoina writ petition am file to weba adana January 19 2007 da WP
PILM Thai number 16 of 2005 ta in the judgment am ta ba sina si judgment ta ri ja hai ri ba district ahum jigi subdivision mapal asigi population ji abnormal oiba population ni masi re survey to re count to particularly aduga head count to adugi matung inna census ki final to godabuni haina order numpi order numpi aduna akoina manipur government su matamda akoigi head count on ba hone helicopter ga sinadana ama tawdana amna tawi adubu conversing ji household sing jamta available oide lega du fail to khimne ba ana madugi matung ina madu potu lakpadagi register general of India na moigi figure the content growth 100 ki matak lai myam je atai loina ba chandel gi okul gi chi tokhraga sanapati gi mari ji gum da ahum mandi mau maram pangmata na purul khatam modify taweba si tawbo si pulapna moigi the content growth se 39.16 39.16 the fixed point level hari ba mau maram ju pangmata su purul jo ana 143.12 wegibse almai to na table la moje semaga total population du handale okay adubu huji technically delimitation toropada problem am lai sina delimitation to matam da di akoigi magi assembly gi constitution gi boundaries ji restructure ama toropaduna lasa tawdini adugi mamangda population ji da yenga reserve ta sit kya allocate tawni adagi unreserved AC da kya tawni ade AC da kya tawni jahan hoto kineba hoto madu hoto na bagi entertainment sit hopagi mai guideline procedure sam lei madu hola matungda adu di reserve ki sit asuk le out of 60 gi manungda ade ST gi asuk le ni AC gi asuk le ni hadu khanga matungda mai gi allocation ji area wise allocation am laktuine ade da bagi problem ama 2001 da koina mai gi delimitation to gi da bagi maram je masi ju one of the factors ne mana sagi table da reduce to jeraga su total census ki final report to da mi masing de asuk oi har ga nupa kya no nupi kya no di khangdre ba okay adegi de mo angang kya no adegi schedule caste kya no schedule tribe kya no adegi reserve kya no ji khangdre ba table da adjust to ramina adana hoji ki delimitation ki whole pa matam da di schedule caste masing du hariba subdivision ahum jigi di khangdre dana adu kamai to dana hariba ahum ko ne modify to all ST ne na to sandori bra atra SC to adu problem am ju technical problem su lai ba ana madu na maram oiraga akoi gi kano si tawhidre akoi gi kano si thokna defer to lak ne ba adu go hariba policy amu kano si judge jigi judge Guwahati High Court ki judge je ko challenge to ba ko special petition na Supreme Court apex court my number si 11813 of 2007 11813 of 2007 si da special petition nama Supreme Court file tore masigi si yaro ismain sumain to buji court pajena case madang jathan dana kone ba da adana buji da in the meantime 2008 ki February 8 si da February 8 2008 si da central government notification am thoeba SO ama 2I3E masli da hari ji akoi hana North Eastern gi state mari sigi delimitation toguni haiba se defer tore haina order am thoe SO am thoe in the meantime akoi gi kanosi su 1970 zigi kanosi da koina ngasai gi aina panjarak pada kanoda delimitation tobasi 19 kanoda 73 roga 2002 tori se sigi marak state da 1976 da Indira Gandhi na parliament matam da mai ko article 82 ko parliament and assembly gi readjustment obagi article si 42nd amendment to the constitution of India misi amend to weba misi tawrisi maram si keno bu akoigi thar lagi na 4 bhauje decade ani gap lady se keno bu 1974 75 and 77 bhauje emergency lay India da yes aduna family planning je ang papangna impose option baduna maram oiraga south block ta yamna effective oina apply to ba adu north block ta na apply to da ba aduna population ki proportion si karak padagi matamdu da delimitation ji tongtaragadi masigi representative people proportional representative of the peoples in the policy making body in the parliament and assemblies da masigi akai ma malakane ne yetho 2000 kano bhauji tu bhauji ngai la ine ba adagi mu
अखोई की मु उसी सुप्रीम कोर्ट की केस अथरी गोमरक से दा सदा बिजे दा Article 4 Amendment to the Constitution of India से मु लाएगा मतलब मुहाइर ना delimitation तो वो ऐसे 2026 फॉर वे फ्रीज तो रहे मतलब delimitation ना तो वो यार वो 26 पाव अदुगा तो वो रबसुमदु मतलब the next latest census की data the base तो रगा delimitation तो वो तो बुनी हाइवे से the IT4 amendment to the Constitution of India ने बा articles IT2 हुई जिकी दुगी modify लाइन ने बा अदु थोड़ा पता की 26 पाव बा delimitation तो वो यार रो हाइजना जिकी IT4 amendment of the Constitution of India से थोड़ा पता की दी सोम द Supreme Court कोई न 2001 की data the base तो रगा delimitation तो वो यार रो हाइजना केस था ना बदो आटा ठोक दे देना 2001 2026 की मतुंग दला आपका सेंसस द बेस रो तो रो है मिना अदु केस तो आटा ठोक रहा मिना मतलब द सुप्रीम कोर्ट ना मधु केस तो कोई ना डिसमिस एंड डिस्पोज तो रगा बता हम मिशन गिवने बा केस तो आटा ठोक रहे ना मिशन गिवने बा अदु वो अमुक कोई के 2008 ता होगी 2020 दा प्रेसिडेंट ना कोई की जम्मू एंड कश्मीर की कोई 370 एवोकेट तो रगा साइकी यूनियन टेरिटोरी अनि ने खादो बदे मासे इलेक्शन जे तौदे यारक्तदना मदुगी डिलिमिटेशन अमा तौ बगी दरकार लापदगी कोई नॉर्थ ईस्टर्न की सिथौबा स्टेट मरी से जो हप्सल होरजे हायदना 2020 दा 2020 से दा कोई की हाने की डिफर तो की बा ऑर्डर दु कॉल बैक तौरगा मदु तौरो है थोरपनेबा द प्रॉब्लम के तौरी दी जम्मू एंड कश्मीर दा डिलिमिटेशन तौरी दी जम्मू एंड कश्मीर अंडर दी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर 2019 नेबा मसिदा हाई दी 2019 गुजिगी एक्ट द पॉलिसी दी मागी डिलिमिटेशन तौरसु बेस्ड ऑन द सेंसस फाइंडिंग ऑफ 2011 ने तौदी नेबा वेयर इज नॉर्थ ईस्टर्न की मरी ले तौदोरी दी अंडर द डिलिमिटेशन एक्ट 2002 नेबा अदुना सेंसस 2001 की सेंसस द तौ हाई नेबा अमा जम्मू एंड कश्मीर 2011 द तौ हिल नेबा अदुना मदुगी पोर्ट टू तौरो हना लाए मदु मु लांग मतम से द मणिपुर द ngसाइगी अखोइगी 2026 फाउबगी द येथोखिबा अदुगी एमएन अमुक तौदरगसु प्रेसिडेंट की मागी तोंगानबा कनो खरा पावर लेबे जाने आई अदुमक्ति लीगल यामने खंग्रे अदुना मरम ओइदना तौरो हना लाक्सिलपने हबा अदुबु कोविड के लाकपा खोटबा तौबदगी जम्मू एंड कश्मीर तर मरी जुं तौहदमने तौहदबसिदगी दी मधुगी प्रेसिडेंट ऑर्डर थोपा अदु करिगिदमते इंप्लीमेंट तौद्रिनो हाइदना होजिकी डिलिमिटेशन कनो कमिटी सिना मु सुप्रीम कोर्ट रि चटपनेबा अदु केस मथंग समनरगा नहान तांग 13 मंदे मिसैदा रायदनु हुजि फावबा प्रेसिडेंट तौवना हायरगा तौद्रिबा करिगिनो मधु विदिन 3 मंथ्स की मनुदा मधुगी पोतु तौनबा प्रोसेस तो तौ हायरकपने बादुगी डेडलाइन तो नेक्स्ट हियरिंग तो नम जुलाई 21 दे लेगी जना अदु की प्रोसीड्यूर्स ने मुझे प्रोसीड्यूर से हाउबगी वा खक्तने मुझे अदु की पोतुनी ओके आई पास ऑन द साइड थैंक यू वेरी मच ओजा हाइदी नाकलमरम दा हाइदी डिलिमिटेशन एनआरसी से ओजा हेमंता हाइदी ये व्यूअर्स मक्तसु डिलिमिटेशन से करिनो एनआरसी से करिनो मेन ताना खंगदबसु ओजा नरेंद्र अदुम यावदब नतेबा इवन कमेंट दा अखोइना टॉपिक अमा पुखटपा मतमदा कॉन्स्टिट्यूशन की एक अमा करिमा हाबदी येंगी येंजनिंग बा तादि ताजनिंग बा दुबु हाइदी हाइफेट खंगबा मुन्नदी खंगदबदुना मरम ओइरगा मणिपुर की डेमोग्राफी की मतंग दसु मुन्ना खंगदबजे ओजा हेमंत मसी याम चावना सिसु इशू अमा खंगने अदुबु होरेन ओजा सी कई हाइनी आइगी साइड तगी अखोइजु थीदना पादना डिलिमिटेशन सिना करिनो एनआरसी सिना करिनो इसागी सब्जेक्ट नत्तबलेना थीरिनेबा अदुबु व्यूअर्स कमेंट एक पिरप्पा मतंदा कॉन्स्टिट्यूशन की एक अमा करी करासी मयेक सेंगना ताकपिरगदी नुंगाइगनी का हाबजे ओजा याम तोंग पल्ले अदुना ओजा सिसि मैना थमजबनी को मखा चथजबोइनै ओजा हेमंत दलाक चनिंगबदा ओजा हेमंत अखोगी आईडी ओजा नबदी हौजिक लाइरिबा कोविड नोंगित अमगी थोखलिबा कनोगी मतुंगिना 2026 फौदा हाइरे अदो हौजिक फौदा अखोई तसेंबगी चाही 10 की मतुंग इन तौगदबसे चाही 10 ग मरी फौ अमाय फाजल लागने ओजा अखोगी कनो से कुन हेलो ओजा अदो सिगे मरक्सिदा अखोइना
haidi NRC chana hallo NRC chana hallo NRC sima chan adagi kana gumbana su amuk hai oza NRC chatraga su delimitation tawbasi adum yai have warol su adum thamme madu chatki bata agadi NRC without NRC si chalhaudana delimitation tawthoki ta agadi madu da ko influx mayam ama foreigner mayam ama dum akoisi cham gidoi ne goza India ne hai gidoi ne ba dum manipur gidoi ka le even CM akogi ek CM lai ngai matam da karam karam makhun da no village masing kal da le me khole masing adu yam ne sando ne khola me na tawi adagi jana sai pandi ba akogi district ahum sub division mapan du su dum ayam ba cookie dominant area dum yawi ko za hoi ado oza angdang tham bi oza ge ho han ba da koina delimitation si kai no sima akhoi tang phajana nai no do de ko akhoi sahi kun gi mamang da tawhi ba pot amani ado hujiki horei ba sahi kun phara sura ba pakhang phara ba jum pan be yarba ni pinu pa mayam ma de kuira bani na alaman mayam so khoi ni english ki londa da delimitation hai ba constitution gi aduni har kanda kari no si khana da ba pot ama adum lei aduna maram waraga manipur da iwai nil si leiti sigi matang da ko delimitation tawna delimitation kai no khang daga di kai no khoi hai do sini ko mana tungjabana karino mangjabana karino kasi masi naina basi manipur da haragadi ai wazan narendra ga ai khakta ngai ne khali ibane khakta ni kan tawri si posi yamna matang saba mani thambi da ai hajaki akhoi leipak sigi constitution na india ki constitution na khoi gi kano si mipung khrimak se mi sing sigi imagi kano sigi sta base tawraga khoi assembly constituency ama ko then parliament ki constituency ama haidare ko si chap manaba proportion de yen thokpa haibani ko haibadi akhoi mi sama manipur da khundare mi sama khundare je hoi chap manana mi masing ji leraga assembly constituency semba haibani sini ko lai je haibadi manipur da mi kaya lere lakun manga lere lakun manga je hompu sina sit hompu ni ko sit hompu sina yen thokanda mi kaya kaya thongge adugi thongye mi masing do aduna kendra mam sem assembly constituency mam semba haibani da samna yare ko se jedi khangani ko habadi population da base toroga assembly constituency se no boundary ya thokpa haibani singjamai kendra harasi singjamai kendra si karigum matam da hoina mi si hoina ya thok matam da 60000 oyena khal se ko 60000 oyena khal ka singjamai kendra 60 yoda taragadi mak kendra si mutatpa ma natrana atopa ma di wa khalaga hakolaga 60 yohon ba ma change ba ko sini khoina adadi kendra khara mutkiba kendra khara nauna sebakpa smart tobugi uthokpa yamna lei sine lai se ko ada tawdu si ani ni amana city mangdaba khoina thengna ba city mangbe adi manipur gi hompu atai mam state gi hompu ama atai lei mayang gi suni ko tamil nadu gi sungai ama gi sungai atai mayang gi su ma gi state ki kano ba legislative assembly gi set ama atopa amana parliament ki sit ama parliament ki niko akhoi manipur su akhoi na pakhat ise mayam di kaya kana haina di waja ai gi mieng da di mp si bok sit ama de na thamdong malakte ojik se ko mp sit ama da loidong mali maram di akhoi da leri ba mp ki sit ama gi masing je aza somna kan da leri ba bihar da leri ba up da leri ba mo gi sit masing gi mp masing na yam chaw ba ko akhoi na masing yam de ba ada tangai phadra ama pirakadra ana reserve sit ka si tu khidra reserve ship ne ba khoi phangi je ka dogi je singi phangori je sumagi ama pot ama leiba se sigi pot ama lei sumaina le ado sahi tara khudingi hoi leipak sida india da mikok thibaina census sit tawi mikok masing thibai bani mikok masing thibai di mi masing thibani ko thibani ado thiba mi masing ji hek thiba loibaga magi delimitation ek magi makhada hoi delimitation ji tawe habadi state assembly ki boundary sing je nauna yathoi habani ko nauna yatoi ni ko ngasagi akoina leisai se fai ta lerga kaino ne khangabok ne haise ko khangabok si khangabo oina leigadra leiroidra kyam sauthokani kyam piction gani habado aru da lep kadoi ne si posima ko si aduni aduna sigisi sahi tara khuding gi mikok thira matungda tauni na hairabani haibaduda ngasagi delimitation commission na hai magi kanum ek ama semgani ek ama dugi matung inna ek to ek sembal war kanda tawdui nebo akhoi di hana semlo no male ja khoi je hana semgrabni 2001 da semgrabni ko semgrabni ko khoi tawda bane ba ko tawda bagi maram ozana sai mek sing na pangre ko atai ga khoi ga manati atai gi di ai asi ninjangi
kami tahu ni saya kanda masih matam se Manipur koi lagi kira ujian upam sagi mana se misal oi matam ni ada kemudian pas koi ujian sandam ni hoi na deputy CM oi matam da si matam itu ini ni cakap ko kemudian pau mata gaya na palai iba mayam singsi koi matam si ta pau mi koi oi kan sih magi sum magi provisional form bal list sama form maju da magi missing se hegat pagi sang se ujian saya tapi itu ni ko sama da koi 21% gumba hegat lagi dia dum yaga da hak da itu sama ni puka hegalak pa sama kun hegalak pa semai hegalak mayam yo matam ni lam sang mati am yaw him debo ko ko sabdok ki bani ai khan bada tapak su yor me ko semai to ki bani aduna zagi abnormal oiba kai ga sai population je growth mayam thaje da mong da kamai oi no khang da mong da hegalak pa si masigi maram si matam du da yam ngang na ki koi na ngang na bada singi si censorship tawde ngasai khulama da phamuraga mi kaya no hapto si hapto le se na tholau isalaga admana sapagi mo ngama sanara me kari gi no haraga singi matam du gi samjara ba miyam na khalina ngasagi missing da yenga base toroga leipa ki development se ado tor ka doine na khanbane ba ko sago thorangi sen thadar ka doine yam phangdoine na khanba aduna khallaga moi missing je khaga hen highway mo ngama sum chanabi ma lei gaina matam du haina gi uja arba haina gi ada khoi gi sab chana masing da tawre ada moina smai to hengar ki ba myam ama yaw ba gi missing je kam da na hekta ising gi thok tong na hengar dei ada hainei ngasagi kuki ga naga ga gi communal class na maram war kan da abnormal se thork pani gaina habi yawi ko adusu uthokpa ya ba yawi uthokpa ya da ba yawre ko aduna maram ba yelei yena bada Manipur ga mena yam kanna khonaraga ama torga masigi si asumba amadi tahusi ko asumba am tahusi natragadi hayang pa sum lana sakitaragadi asigi consequence apepa hagadra missing yam da ba proof ki mina awa ba tahugani na laib ko aduna maram war kan da ni sai court ka yong na complain ka tong na mayam ma tore je je ba yai thu ye sini project supreme court yore supreme court ki order ama lai tha ahum gi manungda masigi si thabak to othok na ba thorang to haina haiba report ama lai si sem thamgi ko ai khang thidok ke ai am laksage hojik khoi India da delimitation se mai hore jik ko delimitation se mai hore Manipur da lang badi khoi irang se irang oidi ko Manipur da mi hanaba ko kangluk ki irang thokpa mi hanaba ma kaknaba India ra lumna lawdi karim ta lawdi Manipur se kan khanti moina ko khandi haise aina hai khudam ni ko hojik ka doge bu Tamil Nadu ki chief minister oriba MK Stalin na mana wafam ma hawdore handa hawdore 2026 se India pumbagi oina delimitation tawne se loi han la thokrab ni ko 2020 ga 6 ta 25 ta mi ko machine thigani adu 26 ta delimitation tawni na harab 25 si hojik sanga bani ko ma oi India pumba mi ko thiba hawrani si posima lere mi ko thiba si hayeng thirga hayeng lo dong mati tha kha dum sangani tha mari manga dum taru um sangani sangani mi ko thir kan si da delimitation si kamai tore mathangi 20 ka no si da 20 ga 6 ta tawduini tawka ji da hojik MK Stalin Tamil Nadu ki chief minister sina man haris akhui ki Tamil Nadu khakta da MP ki seat se tara mangani sini tara loss oigini 10 oigini aduga masigi seat masing kai chakini ha kanda Bihar ko Uttar Pradesh mana policy ko Uttar Pradesh amasong Madhya Pradesh ta sat khagane karigino har kanda akhoi di mission hengat pagi sang se yam neme adu moi di double ka khit mission ji a yogre aduna akhoi gi mission gi proportion da mission gi sang ji da India pon ma ki semak do pot amo oi bani na step ki ona pidong na te ba ko India pon bagi ona sem matam da ke dore akhoi Tamil Nadu gi di MP gi mission ji tara handa grani hena adu gi mana delimitation ji to ba yaroi ta yede kana na yeli Laipak to ki chief minister na yeli karamba DMK gi lusing badu na yeli mari bang si min kare hen mani bima sin lai si ko ado moina hai du di khoi sai jana communal politics ki wafum oina lai mogi di communal nati state ki o potu ne lai si ko aduna haru podagi man hai ka kana mang dore Tamil Nadu mangani Kerala su mangani adu den Karnataka mangani Andhra Pradesh su mangani man hai ko asit mayam jingji asuna kanda awang lom doi sakhane sini hojik te kai mai tore awang bharat hai tare ko north ka south ka gi asaw larai ama lan ama lai hojik asaw mukhai na bam lai aduna delimitation si tawbung ngam godang ngam hai por am lai tawro sum tawng tawro hai ko
ko mi semisai ne khoi to sine mi khok thi ya ro thi ro sine hinai se ko smai to dana mana India pambada delimitation si to boya to dana bagi mana kano ma hore ningai ma hore adu mayam si corporate to biu na ni ba hore ba ko adu ai corporate tor kan ne khat sini ko akoi gi manipur na kamai to re akoi manipur la si ko 2026 ta India ki parliament ta law thok khabani prime minister law thok khabani tawrani hai khaba pot amani tawdam su ya da pot amani constitution na pi da pot amani akoi chansa se 2021 ta tawgada akoi kanu se masi tawgada pot se tawgidabane mikok si thigidabane ko kari nong sagi covid-19 gi laisat leiyena tawgram thigidre adagi de usik chotum thide hoji kamai dong mikok thidun di yone hana ya da unya da mi kana sang kana thiru ni kana sum putok no ba sa table da toraga an pirani ko khoi mising asam yo oire pikhalakani sa long pikhalakani adu papa panjalaga table da suraga kana ko makharna toraga samjin thajalaga thagalak doine si report se samjin gado su kana no moi kanguna na da sumain toraga da akhoi sumdaba phol mayam ma phanga kanda awaba mayam mayong nar kani aduna sina tawisi kaino har kanda ngasaki magi misinggi matung inna yengaga assembly gi boundary yatpa nauna yathokpada isum chumna lehoba mayam ama haitare ko maru oina tampakta khundariba mayam se masi victim oirane adurkadi karai da no India government na pami ba ngasagi proportional oiba electoral system ama leiba pami se masi karai da mai pakado no sine koina hangi sine aduna si lakanda masai dula hibi mana thabi hibi NRC si machina amani NRC si karino haragadi machine lei hana tawraga laka pot amani update tawdini update tawbiu haini akhoi mayam haisi update tawbiu haini NRC sana lu hayagadi ma hariba midu khangdrabani NRC kaino khangdrabani aduga update tawbiu haibane ko hana lei pot update tawbiu haibani karigino harakanda akhoi gi state sida mitop mian cha kaya miam na sanga age mising hegat pagi maru ba maram karino haragadi akhoi na angang yam pokpa ama then atopa amana kamai to ba ngasagi mitop mayam ama sangjelakpa aduga akhoi saida leselakpa natra adu kadore akhoi yellow minian hajelakpa sini ko yam tawi ko saida akhoi gi mayang na maitai loraga yumnak he maitai onthokpa natra sumai to mayam so khoi thengno uredana ujek ko masi khar amani khar phabai wani yam le jani ko somna kan thabak toriba sing tu maitai na thabak to baidi kada adu maming all du su maitai pasa khar phangorga marai pak yon ba kangu mi yaw ye maitai mar so moi ni khoi ni yam na kiningai orise moi ni ko khoi ni kiningai orise sumai to duna masagi NRC se update to du makhaidi delimitation to no na harise atai na teba mitop mayam ama yakshallaga mitop si kulam example ni ko ai si sam sum hamte ngasagi cookie da hayasi masim kano community palen sawin mas khudam ni ko ai asum banate ko hana moji lising lak taruk leyena parasi lak taruk lei basi ngai magi pokpagi sang mayam ji yang lak taruk yore na pari ni ko adu lak taruk da lak tere yokshala nipan yokshala gadi kai jeno gadi e bamaron de mayam sanghele ha pot ma lakada akhoi mogi nipan duna phamam thokpa gudua adagidi manga duna phamam thokpa tu gudi khenei dana ko khenei ba yang yena matam da khenei ba ko adu moina nipan da legrabani na imile gi masing je moina mo hegal pe phom mu lai tapak tan sum tatrak pa moina sum hegal pa gi phom lai je masi thingna bagi damakta foreigner mitop kana yaugi haise madu khangdok na bagi damakta NRC update tau haine khoi haise NRC update tau da men haise adu tawraka da deportation yaudi lei aduna to khaiba amani aduga tawsu ngasagi akhoi gi mi masing thibidadi mo yahondaba tangai phadaba ma leiba ko aduna khwaidagi hena achumba habadi mitop mayam ama yahundana akhoi kaktagi oiba mitop masing kanogi mi masing thibagi tangai phadaba lei census tawgi tangai phadaba lei aduna manipur da NRC yam mathau tai na mayam na hairis ne bako aduna hojiksi akhoi na 20 akhoi gi 01 gi census sida yumpham oiraga delimitation tok taragadi tampak ta sit ahum mangani sit ahum dagi tadana mangani ko MLA ahum leiro do ni ko masikai reserve sit oigini reserve sit odo ni ko adagidi masang sum hai nuai te ko ta si tu adagidi kana ne hauda yadab ni sa hoi adagidi kanogi adagi matung tarak pada 20 kanosida akhoi 11 sida yumpham oiraga delimitation tok taraba akhoi gi tampaki sit haitare ko tampaki sit sida
mang doi si ai na khan bada taruk tagi na talet phau ba khoi mang gane emile taruk tagi na talet phau ba kai da reserve seat oina sakine ya ko se ara gi ni ri 2021 gi mikok si thi do le na thier kan da tampa ki sit se tara ma he na mang gane emile tara he na mang gane ar mang kan da ka do ri be ma tara mang kan da yengo akhoi si kamai tong hing min na ni ha pot ama lae kimin na ni ha pot ama lae kamu umuna mi si masal po to pok kamu umuna angang sapo pok ta yes adu kadi angang pok ti ba mission yam da ba kamu du akon ba dai mang phim lak ta mu phim lak ro yes adu no oram ngani khali aina maitai sing na Schedule tribe ki demand to ise adu ba mayam da ki to ri ni akhoi si reserve seat phangna na ba gi da mak ta tangai phadana ko ji protect ta hung na ba gi da mak constitution gi oi ba safeguard ama pin na ba gi da mak ta ST salu ga ina haidar ise ahi oram ga da na khali adu ne ba place ko akhoi emile tara mang rani tara se kai da reserve seat sakhani ko salaka da ka mai to re political power se memanta da political power ama lereni manipur da ko aduna ka sarang na ba mayam ama thorkani asina irang mayam ama thorkani constitution na pi na haraga su thaina radio ga su tugai ya ni matam dugi haro ko debo ko angang ama na po o si ani o si na hai da adu gi khudung ilu bana tro ko ni sa wa ta ri se ngasi ando hamari do kana hamari do to go adu mayam do aduna ne bihar adu ya bo tawro sumga je kana to ge ba to si mai tei pang na to re ko su angang mayam ma to si ni nupa nupi mayam si ngan na mayum pan ba si sa na bi mang he na sai ku tha bari manga sur kan da anarik tam ji hai thabak to gi ni hai kani thabak no to gi si bo mani pu ga me ge ho mu nya lu tong no bro lising ma gi mang da mak tani ho phang di na ka la amara ka phang di no lising ma khari phang di na ro ado moi thabak to gi ni yum pan na ka ado ga di akoi gi mission kai da gi la ka do henga na ka do no ma pa le pu sala ko si ya di ko di na tro amu dong na sada no da ni khoi bari mata ni khoi da sum lei bani adhar dar sa na khot na to ri se si mayam se khoi da ya ro do ni ko ado na akoi ba da di delimitation ne je phala ba constitution gi oi ba ngaklo ma piraga miyam gi equal representation ba phangna na ba india ka men gi pandam je meitei mut na boy na to do ni ko ka wi mut na boy to do ni ai hai mut to ni ko miyam ko miyam mut min na do ni ko aro canada ba canada ba ha ya ko kangu mona ma du khudong sa ba lo do ni aduna achamba da yum pham oiraga asumba da habadi miko masing thiba do asumba da yum pham oiraga da bani aduga community da angang product ba mayam se angang pokta mayam missing hekata mayam si kamai to hekala ngado no haisi khat ba hogadam ni kana ba chu se ba dagena japan ru jik lore dana korea lo chale dana je mi yaw da bagi nasa lepak puna baki ba awa ba pona mane ho jin ai sin se ko ada ato po phur pa mana khoi po kani tara ma thoi po kun nga po pui si mayam pui ba na dro khoi na suma aba po ho ga atre sai na had nati khoi masagi survey de yaw bani yari ko survey de yaw bani mai dei angang pui bagi sang se ama makai hai ama makai mukta ama makai yok de ko 1.32 gumba sa de le manena khale yok de ko hadi angang pi mana angang am pui kari mam hum dana ani po ko yawi hai bane ko ato pa kamu gi di kaya po kya kanda taru po patai po sa dong yam yawi ko aduna akon ba dadi masing yam ba kamu democracy si masing yam da sali dana ado masing yam ba kamu duna emile sumoi orani lepak sumoi orani aduna mising yam ta ba ko je mut khani yeng ni na sira india gi pibal mungsi da ko je mangmi narga da khallaga civil society organization ho matam boy ho ba si rang hati ko di ni court ki order ni court da court da ko kari hayo ba yagi ni no to ni ko sumra india ga men da kari ta ho ba yai adu ga india ki prakano ge manipur se person rule ni governor da kari hayo ba yai kamai to ko da ga pon na se bising se koi khana bum nai na matam yaw le na smai to tham okay thank you very much no ai je za ya memorik chumba khoi mit na na kong oi ga da ba ko viewers sing na mit na kong oi ga da ba wa ke ama tham bi ta ta thank you very much oja ai makha cha thaja boina oja Meibon Phaomei de lak jage oja akhoi lairiba lok sabha gi akhoi constituency gi leise akhoi tam da ni phu ching da kun ko ja leise adubu khoi hoji oja Hemanta na hoji thambi gi ba akhoi census si 2001 da thiba da ahum 2011 da thira ga taruk taret 2021 gi da thira ga na akhoi gi MLA sit tara muksmai na mangshil pa se hoi nakal amarom da lasi pukhali topic se it based on population ne boza ado as kari hai ni
ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ZUCM ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ Supreme Court na hijera atopana government of India na hijera su delimitation tobu yaroi haibasi kanogi koi NRC na han tobiyo haibagi wakhalon deni miyam toyo khalise masi NRC si kamaina masi NRC haise kakrai da han implement toge masi matam amda koi gi NRC gi si Assam si population si amla hingalakpa मोदी फॉरेन दिगे यामनी को मुस्लिम सिंग लापा बेंगोली सिंग खल लापा को बांग्लादेश दिगे बेस्ट ऑफ सिंग एम लापा अदे मैक्सिमम कोई की मणिपुर की पॉपुलेशन दिगे हेना मोई सिंग आउटसाइडर असम दे संग लापा फॉरेनर की मसिंग सिना हेम माइदा संगम नबी आबा मनेबो 19 to 20 लाख से असम दे संगसि लेबो बांग्लादेश दिगे मदो मनमाइन लापम तुमदगी स्टूडेंट यूनियन सिंगसिना असम और असम स्टूडेंट यूनियन सिंगसिना प्रोटेस्ट तवगा अकन लाखिबदगी मसी मसी कमाइन तोसगी मदुदा एनआरसी से असम द इंप्लीमेंट हाना तवबेको अदुना मसी से तवबंदो मोइना खंदोए खंदो असु 19 लाख म खंदोए उदु मदु सक्सेस ओइकिदे मरमदी मदु 19 लाख का स्टेप टू नो Christ चतु नो बांग्लादेश लो बांग्लादेश ने कोई यूनिटी हाजिलरनी एग्जांपल अमर अतोप फॉरेनर सिंदा असिदे कोई की इंडिया यूनिटी खंडो खंडो अब एग्जांपल खंडो असु चाहबगी कम कंट्री ना बुलोक्सिन दो नो हबो अचोबो वहंग म लेयो को ना मसिगे स्मा लापसिदा एनआरसी की से सुम ला का अंदर दिगी डिलिमिटेशन सु नफु द सुम तौसिंग असम दे तौसिंग रे नो बया दो हौजिना सुम इरांग लेबो हौप मखम जो हौजि हाइबो 19 लाख 20 लाख से मोइना पॉपुलेशन से फॉरेनर लेरे न खंग खंग सु उपाय लेतना खलनी खंदे दो उपाय लेतना डिलिमिटेशन तौसिंग रे अदो हजिक लेदिबो मणिपुर की सिचुएशन सिदा अकोइ येंगुदो सिदि डिलिमिटेशन हजिकि सिट मांबो मांगदो हाइसि हजिक डिलिमिटेशन सि कइगनो बो हारिबो डिस्ट्रिक्ट रिओर्गनाइज तोबो बाउंड्री राइ अदुगा असेंबली कंस्टिट्युएंसी सिंग याम तोबो अदुगा हजिक लेबो एमपी आउटर अदुगा इनर लेबो सिंसि अकोइना खंगि चिंगदो मसिंग सुदबगि नोंता हजिक खंगा अकोइगि बेली की कंस्टिट्युएंसी खै यावसिलगा आउटर यावसिलगा हजिक एमपी अमा लेहलिनि मदु माइना लापम तमसिना कोइना सुम येंग याबसे अखोइ येंग याबसे सुम अखोइना येंगसे बको मणिपुर असिदा होजिगी सिट मांगबा मांगदो इदि मांगदो लौजे अदो एस मणिपुर म ओइनि येंगगदि 60s एमएलए ते दुम लेजगनि खल्ले बको अदु अखोइना उबदि एमएलए कम्युनिटी वाइज ओइना अखोइ सिट से एडजस्ट होगदबनि हाबदु अरोम द चटलगदि याम वा से याम लुसिलक अनेबा अदुना मणिपुर के 60s MLAs लेफम थोई हाइबदु अदुदा हान नंबर 1 ए पॉइंट थमनी अनि सुबदना ऑपरेशन हेंगल ब कम्युनिटी से क्राइदनो yes कम ब कम्युनिटी दनो कम हानि हेंग खिबना बम तमदा आइना सुम खंजबा मदे आई हाइजगे मणिपुर सिदा हाना NRGS लापम मतमसिदा NRGS है पॉपुलेशन लेते दी फंड सेंटर की लोग याद देगा और NRGS तो इम्प्लीमेंट मणिपुर दे एक तो की वजह दी हाई वो बेरी जिसको खर्च तो रंग में है देखो मैक्सिमम सिंग तो हुए बा सिंग तो हुए है मरम दी मी लेते रसु खुलमा लेकांडा मी युना तरा खप लेवल मुंडो NRGS की पिछा पामे दो अभी मी पॉपुलेशन जब पहा बाप्सिम बा और पंग युना कंट्रोल लेवल जब मी समा मोड़ी सिलगे इखले अदो मोय गवर्नमेंट अदो चपचाना मतम अदुगी गवर्नमेंट जिंगसिना अचिक्सिन नि होदबा अदुना NRGS फंगनी कुन कुनगी NRGS फंड ला अनि अबो मदुगी दमक तो पॉपुलेशन से पा ई खप लाजमान तो मदुगी मदु मतम दगी हौरे न लबजेबको अदु मिटोप चंगबदि नतेबा मिटोप डिस्टंबर ते आई हाजिगेबा मिटोप चंगबने ते अदुबु मतम मदु दौजिक फंड से दोंबगी एग्जांपल मक पिजेगेबा मणिपुर द मसिगी पॉपुलेशन NRGS लापदगी पॉपुलेशन खंगे हंगबडी कोटदी मी ओंदी लेतबा नंबर 1 नंबर 2 मसिगी एना हाइसे एग्जांपल मक तौजगेबा मणिपुर द अखोइगी ड्रग्स
ski ko drug sa hinga pa digi ko na leina za thopom digi upai rite adu World Health Organization je kamai bishalo gani na center de kamai logni am dum da manipur da ko gi S leina HISIB re bising se control to na bagi bishalo bi are habum tum da maximum popul leina na ko thamlaga center de pisa demand to we ba HIV patient je laga next next hana ko ramo koina department ma hangdoga mai makha da population je 50 60 thousands koi masigi lena se le re adudi madugi report pi budi pisa se phangne ba pisa phangne ban kan ko moi plan to je lu yo bune te ba just 10 to 15 yang le 10,000 pog yo do bune ba adubu pisa di de ni do adu le de bu le re hana report pi pisa lo re aju next alliation aja asmaina NRC funds lo ni lu da makta matam da kanghe ling ki ba population je aduna masi koina yeng bam tam da akoi ojigi kamaina koi check to ho gani ham tam da akoi ojigi ai di delimitation si pame to wani ne ba to wani ma mamdi adu masi khandok pasidi yam lae ba oza marak am da thachage ozana di khoi gi population yamna hingalapgi maram se NRGS aduga max link halakpa na max ki just an example ki wani population hingaba ne NRGS idi popular kai si ga sai fund do thadaraga paisa du mi hobagi ne boza adubo aina lachang bi ngasi maksu khoi haugi ba me gi tang kulum do ma me gi tang ahum dagi akoi gi conflict solution bangam de na leiri ba even si bog da khoi tongan ba haibi thangna ba yung lo na ba dagi akoi foreigners angapa adigi influx la pasina su haibi indigenous not tabasingna fan bachan badagi hit pachale habagi kaino masu leidana ada oja sigi matang sida di matang ai kam haje ge boko asigi jigi ai do har ke ba musam thang pa ko smala mi henga padu di hojik pamambo sa heb district ahum Chandel Surasampur aduga oga kanaga Senapati ga Surasampur se I am bahingale adu population su ko masika adu population hengal ise example ai Senapati da haje ge ba Senapati da hojik lady ba MLA constituency mata 50 to 55 56 nearly 60,000 population ni voter khato isu adu kai gi no voter hingal ise kai gi no ba adu mi ni lei ba taseng lei ba adu taseng thibam tam din lei roi ba adu Senapati da jigi constituency amada 60 50 je thibam tam di mi no lei te na e loje ba ko adu khoina madu kai gi no lei li na bo kana lei no manipur government lei ni ba kai gi no tam mi lei ba do kai gi no to voter habi no ba adu ka asoi no ba foreigner na ke bomse Senapati chalo ba hengal ba hengal se foreigner na te ai manipur government na fajana section na voters yang ho doba aduga hojigi NRGS ki go khunda pikhalari base amuga verify to doba aduga screening to doba field jalaga screening to doba asigi asoibagi miyamgi population ji hengal ne thamje ba ko mamdi kaning bagi su kaning bagi su voter na asina skoi ji government of manipur ne ba tori go miyam se ari ke gi makta electoral da verify to do na alwa hojik government jana voter da other link to win haise mas chun me ba mas to da Senapati do ji ba 50,000 60,000 constituency our lady was in 20 to 25 bi helo ba aduna lakane ba ko achun ga lakane aduna masi koi foreigner ne urubi atbona te Senapati di example da odi foreigner ne ko lobi ya ba khadi lei lo ji Kampopi district kumba Chandel da Surasampur da kha changlei pam sing su ji voter half tabra ko yeng ma changne ba aduna masi kamaina yeng check to gani abun tamda mi ko thi de so sum official thingsina ojik leiba voter de indio ai example ma bibi ge ba ko voter da ji 2000 ko na hairi 2001
2011 desu census tokre adu agadi masi census toriba 2001 digina 2011 da 10 years bunga kya hingal lem dum masi 2001 matungda voter house 60 years shuba 35 years shuba natraga 45 years shuba magai si kakta kadam neba masi kakta la ka kana no si foreigner oidu neba Sandel ga Sastampu ga Kampupi masi menu ga habo isi mana 35 years 45 years 60 years shuraga kai voter sandrino Kampupi ga kai sandrino Sastampu kai sandrino Sastampu sandrino asime me abi lam lai lo thopu ya bani asime ya foreigner ne ko treat to bani adu mo voter se dak ba lo thopu tamda akoina madu lo thopu haidraga delimitation to bi no na oppose to bi this to deba government policy la leba government policy na ide government de time geba akon kaama to ne te ko government ne aduna ko beli je le ba ko no majority ta ba ko metai sin haita mo je yam hingal ak deba yam hingal ise te voter de hingal lak ne ba voter maximum voter de ne ba example maka haje ge handa last election da chandel da ki dogi government policy kamai to ki ge rom tumda foreigner gi changpa matam khara adigi bama iran digi chelappa myam le yenna bine na government yum sabi re odiga min ko thope de yelle the voter is challe ri kana ge so bnawa government na ta baba kama de edini community hai ho government so bnawa government policy so de masi akoi ji akoi no to roba hakat de myam hakat ki myam akoi na hakat de ba akoi na ki di ba population hingale na kana habi no ba habi bodo akoi na kana haplo government ya so bane ada matam gi example da ai bo bi matam da on our sim sawam bo bi matam da akoi gi hill commissioner Hill Commissioner in Palorico. Hill Commissioner kamai to ki ge mun Kampupi district da matamada ana bukuni equalize to be na me halin oppose to la ba opposition to la ba ada no chami arwa hena pota ma matamda to equalize to PB ki ko adu PB ri ebon kan matamadu gi on oversim chana suspend from me ahum mai to ki bini asi mo to isi kai no adu government policy show me na ta for no gi advantage pi isi kana no ekoi government pi ni ba adu ri asi kumba show me ya hoji shuni aina delimitation to bi hai isi ko la hoji thama mun da hoji gi election commission ko na ko adu haidi do asi matung da 30 years 40 years haidi gi demand da NRC ji hana ni review ta ba matung da delimitation ate akam haidi ge NRC na ga akun population handa bu ta ne te ba NRC na ga manipur da NRC na ga manipur population cha handa ni habdullah ni kai no bo hoji akun brahma ne chung chung ba kuki miyam se akun brahma ni ne tan tho bu brahma na election da ga je ko thamdu no bo chung chung ki na sang handa na bo nga pu di ku jaka oye ba aduga sang one sang ga ni akun sinna de ne ko se foreigner ne ko election hoji ko da ai na chung yam da manipur da population da foreigner ha bo ni foreigner so le se election kun phang ki ba 25,000 mukak to ngoni khale asai have mi yaw na koi voter hapchang ki ba NRGS da hapchang ki ba si man asai modi sin lo to kan pesa hande ki ne ba jo de hande ki snap ji hande ki ni de swastam puja hande ki ni tamero hande ki ni de chandin hande ki ne ba asi ne ba NRGS ki piri ba population disu asko ba man ne ba adu bogi pura lakpa do voter hapchang lakpa o de ba hapchang lakpa adu ano bosing se ina tum haija bodi amasi sit mang ba mang do ba have de community wise ni or na yeng bodi ya or in khali do sidi delimitation sai to do ya de population nem khat ba mutu ina sidi changing khad le ge ni constituency sing sidi ko reserve seat aduga abju 40 20 habisida ko na yeng est manipur
manipur magi oina ngang taragadi masida khoigi sina khoi majority oibagi 20 si mangadi khoigi choye do somdana chingi hildana sigi henga khadi masida khoigi mangjara bo wakhalon layagadi akhoi Delhi Hills sida wakhal tungan satna kharneba as the government na hinga body hoji habdo ki ru ba hoji du khatna to bio oppose to mota bodi kapthali haba demand population si kapthali aduga delimitation si chana han ja habne bo adu ne ba adu mayang gi demand na oza NRC di ai adu ne NRC demand do si di hoji hayang NRC manipur chana le raw thok se ba example asam chana le ba adu mon nong ki ba 19 last guy thare ki go chapam le dogi dum le si ni ji adu supoji masa mi yaw dana hingal ka population hingal ga tawjiki le bo tamil no hingal pa sana pati tamil no ka hingal mo khale ai le wo khna su adu bo sana pati patana hingal le boduba kanu ki swasa pu patana hingal le chambian patana hingal le asi singji ka mai hingal pa no government ji post study tawji ke no Badung le budi madu ki budi NRC system madu khando matung da tawse yai chumne ba dusu mo publishing demand to se adu madu kai ge mo to unnecessary da masi yam hinga da kai no adu hala thido ko chale adu thido adi khande gi ne ba adu voter list bi yong ba 2011 matung da voter list samsi kya le gi yong Adiba kun ano ba ji tariba recognize to ba manipur government recognize to kun kya le gyo chamnga chatuk le ba adu sing su ko population yaw kan dia de kong tang count to buda mudu kun recognize to kun 60 70 houses kum villages kum le ba government ji application tha le ba cheme aro moi pulak la manipur gi recognize to bi na thariba ji government da thariba recognize to bi thara ba kun men lo le mudu census to Madu yahon dia dia ko. Thank you very much. Next round then lak se thank you. Margamta ai tachau ge. Oza waru ati ko za ai oza gi karo hi mang tharaga oza na khare de paroi barina matung do samda. Enone. Delimitation haisiga masagi voter siga amari dinadi. Ko. Voter da base tawdi. Mati population da base tawdi. Sima ko. Khoi khamina bam sangi. Sima mayam ta bada wana na sakhe nuai te ko simo ta ai haining then atopa amana masagi Tamil Nadu da MK Stalin chief minister na mana haisi Tamil Nadu state ki masagi seat masing MP masing du mangati tara mang targadi khoi ka dun haiba pot amalai adu gadi Tamil Nadu su India ni UP su India ni natra Bihar su India ni mana kai no di ma ji pukchel patabra natra himun na se ken aisu aigi dignity amagalona na hingba masu magi dignity amagalona na hingmin na batu natro adugi ngasagi potu ne khoina lai hakoina hainari siti natra adu delimitation ja ina thingam ponti mi constitution ya ro potu bo aigumba mim na thingam goda adu manipur miam na thingam goda ya ponti tawne bako taw bodadi asamba da yumpham oiraga taw haibane asamba da yumpham oisi haibane bako Mati nangang pokre nangi maksud mangane na pakat pangi yat na tiap adugi na tiap ko na hayat asum bada yum pamboyu aran ba mayam yaw du hanan loktu adugi NRC to batangai patabal lei highway wane simbako ama hayang ama masagi boundary gi matang da yat pagi matang ama lei ko yat pagi matang ama lei adu da ai hajage oji ama hage bako masagi Thobal district ta aduga Kakching district ka aduga then Jiribam district ka punna assembly constituency si aina khanbata tara oram gane na khali tara se vote no ai tara oram gane na khali go tara ne na ai ngonda ai khangi ai su thoi yam kan tara su rai khali go tara se kadogi bo vote thada badi ya aduga minute oi badi ya si kanoni ko khogi magi right to mat ini kaigino harkanda ngasagi ST gi da lady ba magi shit machine do the mission do yaw da bani na kona na bagi damakta sacrifice tawraga sahi kyan khoina lai metro kaigino harkanda ST gi shit amaka khanna bagi damakta khoigi voter kaya no senari se si yawraga lai ni outer da yawra lai ni ko lai ni
aduna mogi sigi hadaki delimitation tawkansida mogi su yam sangaba demand ama le ko demand le bisika dore reserve da khoi happy ranu hybrid khoi happy ranu akhoi keno dam changjarage khoi inner da dum lejarage habadi board le pa yabi khudong chab da khoi su pibiro highway port ama le ni sisu khanaba yabi tanja ama khudong chab ama di phange ko delimitation ji kana bazu le tam nate kana bal le highway wani da sima le aduna akhoi na apun by India oina loragadi India ki sen masing ko su mangoi Tamil Nadu ki chief minister du angau ban nati en ngasai thak khre kaino maribang si mine heli ko magi aigi ijam le te ati bako arna ngasai ki kabui na ngasi kabui oina swai da jalerong ina nungai na manipur fida ma phangi si magi phurup ama lerim badu gi ne bako mai te su adugi phurup ama lerim ban akoi kamai tong na lemin tu no aina sum nong gi sum piktarak pa mayang kang tarak pa amana sum hoi masam maren parak pa di aduna di kamai tong na hoi lemin aduna haba pot ama lae aduna sigi pot se karai da adjust to bi yagi haba pot hoi kana husi nei na husi haba ni ko lemin na pani ko kanugi hoi gi kabui di amam da haraga bising yam banati adum heta anytime mut ki badum yaba pot amani khoi ju yam banati amdi india gi mayam du gung chang ga lore dum hoi india ne na khoi se de lai ba article 371 c0 thok go ko adulai potu escape tawre hairone yor kada adagi di jen khoi se ching da khunda ba ya da ba mata ama leinari ba mayam si open loi thone mayam si ko or kada khoi bu kya kuin le du ha sauri se sia gi gateway ni na tra more se tra adugi lana to tongri sing ja so bu lanam tongri se na tro asi mitop mian cha mayam na lamji dam le chalaga so mayam le chalaga sen thadara kada khoi ke doni khoi na mi gi thi seng honi aduga mi na lai pak se pai ni adu kamai tong kan gadona kamai tong ngak gadona haba potu ne mari ba gung si ba ya du kan hai bani da khoi nai badi adu khal ding e ko adu na tuna communal politics ta torog yim pham war ga delimitation gi wafum natte ko adu mai na khal ga de lali delimitation to ba ai na thing mo then manipur ga me na thing mo india ga me na thing mo thing doi kamai tong thing doi no kana na thing doi no har ga di ka sa asum ba da yim pham oi ba tang to bi ha ba ka ni adu ki wa ne ba ko sum di ha po se ko khange sa kari no uji ki kuju kui de na 2026 is kuide natra 25 is hanaki sahi is natro aduna shibok di khoi ngai na rasin haibok ti yai kana aduga phajana mikok si thira si niom chumna theor si param chumna theor si haibane ba ko aduna mikok masing thi buduni angang siduna su wang ba pok ta ngai ba ngang su mikok thi du yaw doi ne ba ko ma ju delimitation da yaw doi ne ma si ko motor da na ti ai shajong na oza ai gi round shadu sin jagi ja Okay, thank you very much. Oza Narendra. Rang lak se Oza Narendra khogi haidi ngasagi delimitation si electoral role ga mari leina de population da yam base tawwa dugumba makhanina khangogdana khogi tongan bo janang sung sai pan bigre ko district ahom subdivision mapan da khangogdana khogi population hen galak pai se oza machine sumara mama or kan ngasi gi conflict si oza haidi demographic si pura kayak pasina lebak se kangkhong chai re haibase oza haiman mathokla roi doba wafam amakakne oza aduna hojik laiba phibam sida ekhoi as a haidi renowned demographer moina oza khoi population je mataw karam chi tagudagi habisina kwai maru ne hojik se oza kamai tawgani hojik laiba phibam sida ziki da adu haidring mandai katang viewers da ai katang message to pizage yani oza tabi ekhoi na zi Supreme Court na thaum gi manungda ekhoi North Eastern gi lemori state sing gi delimitation toro haibagi mala amarak sida NRC hana to hobo phai haibagi voice amusu koi community sing gi lae message and clarification am to pinning bade ekhoi na central government na delimitation to hari ji delimitation act 2002 ne ba that means mother delimitation to target census 2001 ki data is the base or to hype ne NRC to raba matung gi census to hype na te aduna huji delimitation to do si 2001 gi census ki data du da base or to delimitation ne aduna koina mayam na huji NRC to ba hai taraga NRC process amma to ka do ne ko NRC process Taurakanda census lak by BCD census si Hemanta ke dai katang clarification to jage IT4 amendment to the Constitution of Indiana Article IT2 ki Parliament ki seat Assembly ki seat ki matang de PBC de amendment to risi
कोई delimitation तो वो सी by 2023 पाउडे frozen में न थमो अदुगा मधुगी मतुंगा तो वो सी latest census 2026 की मतुंगा लागपा census द की data द base रो तो हाई बने base रो तो हाई बने अगर मुझे कोई ना मुझे किसी दे NRC तो हो रहा सु 2026 की मतुंगा लागपा census तो द base तो रहा delimitation तो भी पोट अमल लागती नहीं है अदु मुझे याम थुना था होंगे तो वारी जी 2001 की सेंसस NRC के मरी सुलग नहीं 2001 की डाटा इज द बेस तो वारी ने अदो NRC तो बसिदी अकोना हुजे मैम नसु पार्लियामेंट नसु लाउरे अदगी मणिपुर नसु अको सेंसस सी तौरनी खोलनी का आईगी ओपिनियन सदी सेंसस तौंग मोयबा मरम दि सेंसस तौबे टेक्निकली मसी 25 सिदा सु तौंग मोयबा यारोय मसी प्रॉब्लम दम ले मसी की टेक्निकली यादब ले ओना इवन सम सम द लेमेन खम द सेंसस की बजट जाउदी अदगी बजट द सो ह्यूज अमाउंट संगिनी अद सेंसस आईसी वन इन द ईयर खुदिगी तौरे इनी for the last many years masi ki hayang projection to wa ma study chane khangwi ngani ara mar chi to ya ro ba to selen khalo 25 to ren khala si delimitation de to 26 ki matung de le census to the base to hari ni si sin ya ro de ni adigi among 31 to ro de census one in the air to ro de ha problem am le ba aduna sum si ana haram na ba ni sum pai ha ni da NRC to ni khoni gan center na hajal li ba state ga hari ba census to ni je आईडी क्या था जो टेक्निकल याद में पुट कर ले मसी पुट कर ले अदुबो मसाइगी पेनलिस्ट ना कनो हायर क्वेश्चन दा कोई इंडिया से दा डिलिमिटेशन द प्रॉब्लम से कमाल लाके वो हुजे इंडिया दा डिलिमिटेशन ना मतरप मतम दा इंडिया दा कोई 84 अमेंडमेंट अदेगी 87 अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट का तौर इसे इंडिया की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर से माना दिए बा मागी रिलीजन वाइज अदेगी स्टेट वाइज की मागी पॉपुलेशन से साउथ हाई तारे ने कोई इंडिया की कंट्रीब्यूशन दा साउथ ना पीडीसी तमिलनाडु केरला आंध्र प्रदेश तेलंगाना ने पीडीसी जीडीपी दा 31% पीडी ने जीडीपी नेक्स्ट की अदेगी सम द बीमारू होना नॉर्दर्न की यूपी बिहार एमपी राजस्थान जिंजना पीडीसी only 24% के तने माय कंट्रीब्यूशन जीडीपी द पीडीसी वेयर इज एकोइना करिगुंबा पार्लियामेंट की सीट से द प्रेजेंट पार्लियामेंट की सीट से एमपी जी कनो ने 543 ने 543 से दा जिकी कनो से दा कोई डिलिमिटेशन से तौतारबा अदु ओइतारदी सगी बीमार ने यूपी बिहार अदे राजस्थान जिगिना 31 सीट केन तौने वेयर इज सोंगी साउथ की साउथ ब्लॉक की सिदना 26 सीट मांग लूज होने अदो तारगदी साउथ सिना कोई इकोनॉमी दसु कंट्रीब्यूट तौबा ओ हेल्दी सोसाइटी म ओइनबा स्मॉल फैमिली नॉर्म्स तौदना कनो सिबु लेबा सिबु सखना होने दिबिसि द पनिशमेंट पीबि टाइम लायबा अदगी सोंगी मथों मनो गंग मा बबो तो बुसन बा मैम रीजन रिवार्ड पीबि टाइम द लायबा अदुना हुजि इंडिया दा डिलिमिटेशन तौबा से बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन द बेस्ड ऑफ डिलिमिटेशन से मरम सादी हैवी क्वेश्चन हम लाया बजे द डिलिमिटेशन से पॉपुलेशन द बेस्ड ऑफ डिलिमिटेशन तौबा से अल्टरनेटिव वे अमा थीबगी मथौ तारक पम लाया नत्रना सेम थिंग अदुना मसिना ऑल इंडिया गिने अदुना हुजी की पोर्ट मैम जे हुजी अमु कोई पार्लियामेंट की अनोब बिल्डिंग छारेदना अनोब बिल्डिंग छारे द एमपी एकोमोडेशन तौद्रिसी ट्रिपल आई नेबा 888 नेबा अदु 888 से कोना हुजी कोना मथंगी सेशन जी तरोप मतम दा कनोसी कोई 848 कुंबा एसस तौदो माले मथंगी डिलिमिटेशन तौबद लाग मतम दा असि तरोप तारगदी ngसाइगी नॉर्थ ब्लॉक यूपी बिहार मैम से मैं 150 सीट हेंगत कने 150 सीट हेंगत कने सी तौर मतलब हाना लेरमिसतगी वेरी साउथ ब्लॉक से ओनली 35 सीट के हेंग कने अदु तारगदी ngसाइगी अखोगी स्टेट मैम जिगी population representative to the proportional representative to the political representative to the decision making body in the parliament and assembly is the constitutional crisis some live adu level central government na india government na masi singna dana delimitation yeto ga laise yeto isi marakta sustainable growth ama poragadi masi yamna equilibrium oi stage am da lakna bagi pot yeto ra ine ba adu ji tawkana opposition party ma sauki mayam ade even west bengal ga mamta binese pundana mo ji to kholai na se aduna masi delimitation pak to bu yati yaro ni khale sina लोक सभा की वाने अदु सेम पैटर्न से मणिपुर दसु लाए
Manipur is the Leminari communities, ma'am, within the Manipur assembly ki sitsina 170 article Nico. 170 article say that assembly ki sit ma'am siki distribution ama masi lai masi IT7 amendment from the IT7 amendments the masi city henkatana adjustment of bogi posi la ineva IT7 amendments the constitution se adai imtam ma'am ji kamai the distribution la in thangasa go ai Manipur sina union territory oringai 1967 oringai da akoi assembly ki total is 30 ne 30 is the unreserved si 21 ni aduga reserved si 9 ne aduna proportionately unreserved 70% oy madam da aduga akoi reserve haidare ne sina 30% ne ba whereas 1972 the 60 orago madam da unreserved se 40 later aduna 66.7% ne ba 70 dagi 66.7 da handare ba then again from the asagi SC sit number later adagi ST 19 later aduna SC 1.7% later adagi the ST 19 means 31.7 later altogether 33.4% later 130 lemon 33.4 later adagi reserve is in 70 later but 67.7 later so mind of the 2002 power later the Karigumba 2001 gi census is that based already sai question of Mandurin in the unreserved care say that 70 later but 60% hundred can my representation I think it is up 40% like never 2001 gi census the base of the delimitation of the 56.7% the decline to 70 degi aduna adagi S degina 30 later but 43.3% the like never if Karigoma say 2023 was it current ki that has the base already 50-50 la never okay la never now India da Lok Sabha ki sit disproportionate or problem thoda edana si yabne teva mind of the Manipur different communities ma'am sing sigi different communities ma'am sing sigi my proportionate represent akai bla akai bla adanga sai to 70 layer money 67 da was it Canada 2001 base of that the 60% hundred ka doing every job say I think khang da amana akoi gi unreserved reserve ki sisida di janen kamu election to lepu yar whereas unreserved ki sisida di reserve kamu lep jan doing everybody ya doing adu gumba mayam se lag matam ne na akoi communities among the ethnical communities mayam si healthy society ma peace and tranquility porake haragadi equilibrium stage am the labor darkar layeba adu equilibrium stage je ko leitreba adu na sigum situation asida ko delimitation tawta huge and cry tholakane asi demographic after ma am thoisi thoidina sa like that adu na irang thoibagi wari je oja sida loi lerami demography gi imbalance or after ma ne mo je ko problem am thingnai se adu na hujik su ko na delimitation ama to mutam da 2001 gi census ta based oraga to haba delimitation act 2002 asi akoi gi legal help which supreme court su which final kano nati asi bo no to haibani wena na koi hana gi case ama akoi na kano to hibudo yana na to boda ba IT4 amendment na 26 fo ye thokramina but case to kana then dispose of case solution but not rieba adu I continue to ba matangai phade na khali aduga hujik mayam longni concept am longri ba egoigi NRC to ga kaina to rise NRC to tharagadi adu gi potu de nati was high is mari sulai de ba hujik high is di 2001 sense the base to ga delimitation to haibane ba aduna koina katang section na andagi matang si data legal help legal intervention nama lawa mathau tai haina ai matang sin aduni oja habidi haidi concept se basagi oja Hemanta ina haijebdo haidi delimitation na karino NRC na kaino kamaina review tawni ka si gi pot se miyam de aware oidrabani na
फन्निबा अखोइना पुखलिबा टॉपिक सिबो वाहन थो इथोक थोक्तरब्रा हाइना खल्लेबा NRC तादि कता हंगसगी यानी मंगानबा NRC सी अखोइगी हेमंत तपीबा मणिपुर NRC सना हलो कोनो रो जे रोंगली कंसेप्ट अमनेबा NRC सी याना हाना इंडिया दा 1951 गी सेंसस से यस सेंसस डाटा जे खोमतम दा सेंसस द इंडिविजुअल स्लिप एंड स्लिप याव मी मागी इंफॉर्मेशन सिदगी वाइटल इंफॉर्मेशंस 19 खक लोखलगा register amneba print over register sida mathang mathang to mbasigi magi a sini aduni mapaming si sewane isalaga register oina thambaneba the bonafide citizen of India gi perkat oinaba ama eveneba 1951 gi census NRC haisi mase Assam gi leredana adu hujik 2019 da final draft oribasi hanegi dagi amu anuba hapsin baneba mai si sigimna sigire to update to baneba updation haise updation to with certain condition kara my legacy data ani legadamni administrative document 12 kana supporting document tare kan leideba adugi basis to ga mase asumba bonafide citizen ni living adu mana khantu khanin to ikalapugi list amneba adu manipur gi problem na 1951 gi manipur gi NRC taukiba taudeba se ain bai tongam dre basi phause okay aji si tauba arubudi na deba RGN Research General of India my authority ne NRC gi masai da government na so any individual mana RTI bu tha ne khangde manipur gi NRC taukiba taudebra tauraga na kai le hai taura ida ai khangko ne NRC tauramaga di update taubu di akoina legacy data administrative documents sing si welaga si tongne na tauraga uthobu ya ba adu leram da na NRC du torom da targa di NRC to the first NRC to ga duine ba first NRC to the hanagi date back ko na pami 1951 61 da kamai sem no ba this is the big problem aduna akoina NRC je adu taurani kholani ka na government gi side su pai jen ba anga haraung nam ne dunia se amna di phajra language adu ta se madi masi amna technical o pone pato to shen ya ba pone te ba ismaina ma'am ga sagi za wahang tangai merak thatsa hoge nasagi 2000 kano dagi tawdre ko khoi je 11 dagi taw tab sinne sida I project population na makhak themnari ba project population sida 2022 da 35.83 lakhs lay 2023 da 36.49 lakhs lay 2024 da 37.6 migi masing oza population projected population ko be projected se ekona sagi census ki data se ekona smart project ho ba census ki data se supposing India the British ne era 1891 census sum to manipur report yaw state smart matang to se 1 years say tara to lai ni adu 2011 bagu de data se fajan le re 2021 gi to dre 2021 gi to de bi sigi train the project to ga masi formula tongan ba legre mane sana ba formula de to formula am te panjin be ya de ba magi train gi gross the sana ba formula de palaga 2021 gi to bi marakta 2010 gi to ba 7 gi to bi ade 31 gi to bi adu gi data adu le project to re ne ba project to estimation ni adu ga exact one de le adu appropriate model du khalaga to ga din sumduini ne ba aduna projected population ko be aduna adu main to ko matam da 2025 da census sama tokshan garagadi adugi train ama to ga ko census se India nga ta khalo international gi data mayam lona ma mase the base of gadune mayam ji analysis of gadune 25 to ta ragadi ji project of the pera yam le technically yada khra le adigi amu ji to ren khalo 31 nong to roi dre ba 25 what pep Indian them chala dra have question mayam le ba aduna sum high one aduna sai budget ga de ga hapakri do roi do ne me okay 31 to gi ne se yim yo ai 31 to gi ne okay first mass 2031 to do ne ba census ai mo na technically yada ma yada khale ba thank you very much ai lo shelapada oza Meibon da lak chage oza nakalama rom da akoi population ji 2011 dagi census ni kok se thidre ado mayam expect to log 2025 si thigadra hai pada adu maksu ko yoza Narendra na pandi bada masi jo amuk dagana namna lai haramina oza ngasi ko yoza Narendra na thambiri ba war all sense gi matung inadi ngasi thoi ba conflict sigi achau ba kaino se factor se swai da loi le me boza Meibon ado still haji thoi ba thau conflict sigi warul shanji chahi ani sujala kadore haji population mangamdri ba sigi marakse da 2025 da amuk asu census se thi da targadi oza Meibon
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯁꯤ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅꯁꯨ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯦꯕꯣꯟ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯇꯣꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯥꯛꯆꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯐꯝ ꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯦꯕꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯍꯥꯏꯗꯦꯅ ꯂꯧꯔꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯒꯤ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯃꯤꯇꯣꯞꯅꯦꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯛꯆꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯪꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯂꯛꯑꯦ ꯈꯣꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯑꯁꯨꯛꯅꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯂꯤꯕ ꯈꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯁꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒ ꯕꯔꯃꯥꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ 10 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯕꯤꯁꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯃꯒ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯇꯔꯥ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯊꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯊꯤꯈ꯭ꯔꯕ तो असीम गवर्नमेंट की पॉलिसी सेंगदब गवर्नमेंट की पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की असोब गवर्नमेंट मणिपुर तुम लेथोप मणिपुर प्रजा ने तुम लेथोप अखोई फ्यूचर उबंगदब गवर्नमेंट नुसीबदी साब थबक उपंगदब प्रोटेस्ट तौबंगदब सिगुंबा असोब म्यामसिना तुंगी मिरोन लाकदब मणिपुर की अखोई मणिपुर की नुसीजब मणिपुर की पॉपुलेशन से मांगथरबगी अचौब अमसु ओइरिबनेबको अदुना हुजिकी तसेन हाबदा अखोई हुजिकी पॉपुलेशन सेंसस दी सेंसस तो सेंसस दी लायबको मरमा हाइसो हुजिकी दु थिदोखरदी असेंबो फॉरेनर सु ले मिजोराम नंगम के मणिपुर मंद्रिनोबा बर्मादगी मोय कुकी ओसनु चंगबु म्यामचे 35000 लेरे 40000 लेरे मी आइडेंटिफाई तोरिबा अदु मणिपुर ना के ngomdrisibo अदुदी मणिपुर दा असai हाबिदो पॉलिटिशियन सिंगसी पोमो पुंग सेंगदवा मणिपुर सेंगदवा अदु हजिक साइटो केंद्रदा एमएलए लेकिन मन पास ने वोटर से लाइगे हफ्चिन न होनाबम तमना मी लेदे यादव मी खख पुरपा लेहनबा संडे लेटेस्ट इलेक्शन तौखीबदो ट्रेनर म्यामदो चंगलगा सिम म्यामगी बमारी चंगसिलब म्यामदो खंगदोकनाबा आइडेंटिफाई तौबो माने लेफमनेना गवर्नमेंट पैसा थदरक साबा अदुगी चेनल जे पाउ एनबा अदुगा बोसमा लोहनबा तो असिम पॉलिसी सिननेबा मणिपुर इनकी सोई अदु काई कानो मणिपुर प्रजा म्याम नतेबा क्वाई सोई दी पॉलिटिशियन से नंबर 1 नंबर 2 दा ब्यूरोक्रेट सिंग अखोई मतम चा चा नमसे अखोई मी हिंगल इसे कइगिनो नतगा खुन हिंगल से कइगिनो अबो पोक थदद जस्ट नॉर्मल तौरेबको अदुना मणिपुर की नुसीजब ओ प्रजागा अदुगा कनगी पोलिटिशियन सिंसिगा ब्यूरोक्रेट सिंसिगा मुखिसिगा अबो चानद्रेब प्रजा नुसीबेले हाइबो ब्यूरोक्रेट सिंगा पोलिटिशियन सिंग मणिपुर नुसीदे लौवेबको कइनो मी हिंगल सु मोय चेक तौदेब हेंगबदु मोय हरावेबा वोट यामेनको दो अदुम दे यंगोनी अदुना ए अरेबदा समझबे ओजा हाइकिबदो पॉपुलेशन हेंगप हाइबसे वोटर हेंगबसु पॉपुलेशन हेंगपनेबा का पॉपुलेशन मरी ने दिहाई यादे वोटर हेंगप हाइबसे पॉपुलेशन हेंगपगी वोटर यंगक इनेबा अदो माम चादे हेंगक हाइ मेबा आई हाइदी ओ माम चादे वोटर हेंगक हाइबसे पॉपुलेशन माम चादे हेंगक रेबा अदु सिंगल थेरेबदी पॉपुलेशन सिंग हंबेखिनेबा अदुना होजे हाइबा असि पुनमा असि एने मणिपुर की इंटरेस्ट दी यनगदी मसि अथुबा मतमदा कोई सेंसस तौबा डेमिनेशन तौबा तौदबा दुना गवर्नमेंट पॉलिसी लेखरे दो एस मणिपुर गवर्नमेंट की तौफम थोपदुदी एदी होजिकी अनौबो खुनदारिबा
पुनमक रिकॉग्नाइज लान तवमसु कक्थपिरो दो पॉपुलेशन ग्रोथ नाम चाद हिंगलंबा वोटर्स इन कक्थपिरो अदुगा होदि हाइबा एनर्जीएस फंगबा खक्ता खुन युना तरारिबा मंगा लेरगि कुंठा लेरे हाइगा बमिया हिंगा हनबा अदुमदो अतुम मदमदो मसी ऑर्डर मथोआगा मसी गवर्नमेंट मणिपुरना ऑर्डर मथोआ मदु बिल फाइट खुन खुन दको कम डिप्यूटी कमिश्नर मखादा लोया बिल फाइट होदो लोया हंदखिनी आज असीमा मसीदा कनान सपोर्ट तवदो मसी सक्सेस होरे पॉलिटिशियंस सक्सेस तो मोय सपोर्ट तो चंगे मोय कन्या रे Meibon Phaomei kanlia kandigo no akoi okhun ka pa hunchu sanapji ka pa hunchu tamen ka pa hunchu doga sandil da ka pa ni shu doga sasapuda ka pa toksu kanno ba boto asembo boto thamje popre adu ma du le ni yamju le to yamju suma le chokini ko aduna masida अचौब इशूदी ओजादीब गवर्नमेंट पाखकदबदी कना पाखक नदमनो पॉलिटिशियन सिंगना गवर्नमेंट पारिब सिंगजिना मसी सिंसियर ओइदबगनी हाबसे हाइजे पब्लिक ता मोइना पालाबि यारोय सोइदि मुखुनि नि हाइ लास्ट एंड थम ओके थैंक यू वेरी मच ओजा नरेंद्र आई अहम नमदंग हमजावगे कंफ्यूज अमा हाइबी ओजा हेमंतना मु अखोगी इलेक्शन इलेक्टोरल रूल द लइबा मी मसिंगा कनोगा नसागी डिलिमिटेशन जिगा मरी लेने दे हाई को अदगी ओजाना मु नसागी डिलिमिटेशन सी तौलबा होना बदा मसिदा पॉपुलेशन द बेस तविसी मसि संदोक दरकार ओय हाबा ममु हाइबी बोजा इवन सीगी अनि मखिना सु दुम व्यूअर्स द तसेंबा हाइबी असेंग से करिनो हाबा मोजा खंगन ब मयाम न मथौ ताएबा हाइबी फमिनरिबा पैनलिस्ट सिंगसिदा मागी ओइनो व्यू से माना रक्तनिना एस अ डेमोग्राफर म ओइना ओजा असुम बजे कइनो तंग तंबियो डिलिमिटेशन तो उसी पॉपुलेशन द बेस हो दिने बाकी डिलिमिटेशन की एंटाइटलमेंट सिल होटपा की फॉर्मूला म लेरिबा एंटाइटलमेंट सिल होटपा से फॉर एग्जांपल मणिपुर की 2000s हुजी हारोने एट प्रेजेंट 34 गुम लेरिने मणिपुर की पॉपुलेशन 34 से 60 एसेंबली से लेरिने कलो 34 से 60 के माना रही ने बा 60 34 से मंदा एससी के आनो एसटी के आनो खादु रखिने बा एससी की पॉपुलेशन असुनी एसटी के असुनी दी रेशियो द प्रपोर्शन औरगा एसटी के असुक लेरा दउनी एससी के असुक लेरा दउने ना ला दुइने बा अदु लाबो मतुंगा एरिया वाइज दा मु एससी की सिट असुक लेरा दी मागी एरिया दा दा मु माना ना हाइपेट मानना सिलगा एलोकेशन तौरगा दुमाइनम खादुपने मदुने डिलिमिटेशन प्रोसेस हाइजे अदा मु पॉपुलेशन द बेस तौरगा डिलिमिटेशन तौबसी इंडिया द सनदरे मसी अल्टरनेटिव अमा थिब दरकार लेरे हाइबसी हुजे साउथ की ब्लॉक की अदगी अपोजिशन पार्टी मैम जिने पार्लियामेंट मसी मोसे साउंड कौरामने मरमदी कंट्री सि बुशंक सरिबा हेल्दी सोसाइटी म ओइनबा इकोनॉमी बूम्स तौना होनरिबा मागी स्टेट तुना अत्रगा सोसाइटी तुना माजी रिवार्ड पीबगी मोत पनिशमेंट पीबगी टाइप मागी सीट लोकसभा की सीट मैम जी लोइना बु डिक्लाइन तौरैन हंदा रैनेबा अदु जि सोंगी मतों मरम खंगदो मैम ने लोइना सुपरमेसी म लागदोइनेबा अदु दिसाना देदना अदुना पॉपुलेशन द बेस्ड ओवर डिलिमिटेशन की थ्योरी से होंतो दरकार लेन हारिनेबा अदुना इवन मोयना म हारिसी अदुगी मोता होजे लोकसभा की सीटा पॉपुलेशन बेस तौता गदे राज्यसभा की सीट से स्टेट खुदिमो की फिक्स तो थमुसिन समाना लेलु कायबा अदु प्रपोजल मैम लाइने अदुना मसिगी डिबेट से होगी पार्लियामेंट याम सावबा हॉट डिबेट अमा लाकनी अदुना अल्टरनेटिवली अखोइसु मसे आइने सुम खंजबदा पॉपुलेशन द बेस तौबा डिलिमिटेशन की प्रोसेस से खतंग आई मॉडिफाई तौबा सुन तौका खले नत्रगदे सोसाइटी से सेमी मी खुदिमो द पनिशमेंट भी प्रॉब्लम लायबा like in Manipur same thing amaduna lok sabha gi all India gi state tawjaba an ko Manipur gi state manung the assembly sita kra society ko Manipur sibu idea of Manipur gi concept dai jaba group haitare small family nung so pam jaba educated kambu sing gi mai gi political kanu sing sum handharak pa eng sa haino 70 dagi 50 da handara ne ba political power handara ko never is there adu da di madu asumba अखोगी डिलिमिटेशन की मागी सेंसिटिव टू नत्तेब ऑब्जेक्टिव टू नत्तेब अदुना इंडिया ने सनरेबा पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन असे अतोप वे अमा खनबगी मतंग मतम लाए आइने मयम फंद हंगसगी ओके
Thank you very much, Samwaji. Nasi ki pukacari ba topic kasi da koi tongan ba panelist ahum koi Oza Narendra, Oza Hemanta, Oza Meibon. Tongan ba Oza koi Oza ahum na tongan ba point of views thambire. Yam na maru ba ngasi koi Oza Narendra naga thambiri ba warol sigi matung ina di ngasi thoi ba conflict sigi hawak phamsi su swai da duma chaung le me factor magi ko se. Aduna haidi delimitation ga NRC hauji delimitation tau hai bisiga NRC gi dang ta mayam na mi pari sisu kaishu mi pai bam thokte masi kaishu kano tau de habagi warol ngasi thambiri ba akhoi gi tongan ba panelist na aduna aduma akhoi habidi Oza Narendra na thambiri ba sumaina population da base to ba sigumba delimitation amasi athu ba matam na masi change to ba hongdok ba mathau tare habasima akhoi matam na kari porake habdo yengba mathau tai haba wa he warol je thamjaba loinena ngasi gi ne di miyeng tabiri ba khwai punam ki mafam dagi kaina na ba ya thangni jari till then take care and good night.